Zašto? Kako bi on to gurao? Dobrodošli u Klub knjižaru Galeriju Glasnik na promociju jedne nevelike, ali svakako po broju vas koji ste ovde i po broju medija značajne knjige koja nas pomalo vraća u prošlost i po svom nazivu i po svom autoru i po tome što je zapravo taj rukopis svež ili nedavno otkriven, a pisan da. Reč je o knjizi Vlajka Begovića iz istorije srednjevekovne Bosne, koji nas, kako stoji u recenzijama knjige, a recenzije su pisali profesori koji će danas i govoriti o ovoj knjizi, Darko Tanasković i Sima Avramović, zapravo knjiga koja uspešno sistematizuje tadašnje domete istorijske nauke o srednjevekovnoj Bosni. Vlajko Begović je 31 godinu živeo upravo u ovoj zgradi. A radna soba gde je ova knjiga nastala je 3 sprata iznad, po mojoj proceni tačno 3 sprata iznad šanka. U toj radnoj sobi sam za Božić 2010. godine, otvorivši arhivu Vlajka Begovića, pronašao i ovaj rukopis. Rukopis je bio kopija, ona od indiga, na peliru, nečitka, sa jako mnogo pisanih napomena. I tada, kada sam pročitao taj rukopis i kada sam pročitao prepisku, sam počeo da razmišljam o ovome što danas vidite ispred sebe. U tome mi je jako pomogao Boško Mijatović, urednik u Službenom glasniku i moj dragi prijatelj. Otvoreno smo od samog početka pričali o tom, kako se sada kaže modernim rečnikom, projektu. Šta tu treba uraditi? Imali smo i rasprave o pojedinim uredničkim pitanjima koje su bile uvek vrlo otvorene i vrlo konstruktivne. Kada je Boško u ime Službenog glasnika dao zeleno svetlo, onda je na scenu stupila Milica Tojaga, koja je strašno precizno taj tekst prebacila u elektronski format. I onda dolazimo do recenzenata Sime Avramovića i Darka Tanaskovića, mojih dragih prijatelja i kolega, jednog sa pravnog fakulteta, a drugog sa univerziteta, koji su ne samo napisali recenzije, nego koji su proveli sa mnom u otvorenom razgovoru sate, ubeđujući me da ovo ipak treba da izađe. Zato što su postojali ljudi, profesionalni istoričari, koji su smatrali da ovo ne treba da izađe. Pretpostavljam da je deo njihovih motiva bio upravo onaj koji je bio i najsnažniji 1976. godine kada je knjiga i odbačena, odnosno kada su recenzije preporučile izmenu. Rukopis je već praktično ušao u, sad kako se to kod vas zove, izdavački plan ili u fokus, tada jedna od najvećih izdavačkih kuća u nekadašnjoj Jugoslaviji, Svjetlosti, u Sarajevu. Dobila je prve vrlo pozitivne ocene, a onda je po proceduri upućena na recenzije. Potom se javlja jedna pomalo neobična, a možda i obična situacija, da je recenzent stavio određene zamerke toj knjizi, pronalazi određene primedbe, zahteva određene korekcije, što je uostalom razumljivo. No da su te zamerke i observacije bile uglavnom stilske, tehničke prirode, sigurno je da to ne bi predstavljalo prepreku za njeno objavljivanje. Sugestije su međutim bile takve da se od autora očekivalo da promeni neke od svojih nalaza u knjizi i pisac na to nije pristao. Tako je voljom samoga autora knjiga otišla u fioku i čamila nekoliko decenija u mraku nekog tamo drvenog stola.
Danas se često govori o reviziji istorije. Vidite, ja ne prihvatam izraz revizija istorije. Ne može postojati revizija istorije. Može postojati revizija percepcije istorije, revizija tumačenja istorije. Revizije prošlosti, istorije kao prošlosti ne može biti. Ona se dogodila i može se utvrditi kako se dogodila. Međutim, mi se mnogo više od tog utvrđivanja bavimo percepcijom, tumačenjem istorije. To se stalno menja na način koji je želeo u jednome trenutku da usmeri i Vlajko Begović ovom svojom knjigom. On je u tom smislu bio na tragu jedne, po meni, bosnocentrične koncepcije Bosne i Hercegovine, ali ne i islamocentrične koncepcije Bosne i Hercegovine. Tu dolazimo do trenutka koji je sporan u historiografiji, a i šire. To je pitanje odnosa između crkve bosanske, bogumilstva i islama. I onda se mogu mnogo bolje razumeti primedbe jednog recenzenta, koje su zapravo uvijene, da tako kažem, u diskurs visoke akademske principijelnosti koja se obračunava sa diletantizmom, a zapravo govore nešto sasvim drugo. U tom smislu je knjiga dragocena za one koji prate istoriju ideja, koji prate, znači, istoriju naše historiografije i mnogo više od toga, znači, svih tih faza kroz koje smo prošli i koje uvek prolazimo u tumačenju sopstvene istorije koja je objektivno bila zajednička, ali koju kao takvu nemamo snage još uvek da sagledamo i dugo nećemo imati. Mislim da je ova knjiga podsticaj da se upravo krene ka tome da se objektivni, najmanji zajednički imenitelj naučnosti ipak u jednom trenutku s jedne strane pokaže, a s druge strane da se raskrinkaju neke zvanične i navodno visoko akademske teze koje predstavljaju inženjerstvo i reviziju percepcije prošlosti koji danas nanose veoma veliku štetu. Jesmo, našli smo